Ekitabo kya Zaabuli essula ya 6. Okushaba kutuhwera twaba tusingwirwe omu rugamba. Aha mukuru w'abeshongozi omwiraka eririkweta Shushani Edusi, Zaabuli ya Dawudi ey'okwegyesa obu yarwana na Aramu Nahalimu na Aramu Zoba, kandi obu Yowabu yita Abanyedomu 10,200 nagaruka omu ruhanga rw'omwonyo. Ayi Ruhanga, otwangire watucwa emikono, watugwerwa kubi nyakusinga, otugarure omu buteeka. Tetemiza ensi wagigangabura, ito obwatika bwayo ahakuba netengyeta. Oleetiire abantu bawe omu nyangarro, otunywisize vinyo y'okugenda nitugwererana. Ohiire abari kutiina orurango ngu baruteranireho nibahunga emyambi. Seera. Ahabw'omukono gwawe ogwa buryo otuha obusinguzi, otugarukemu, ihanga ryawe ririkukundwa ribone kukira abazigu. Ruhanga Keema omu mwanya gwe gurikwera yagira ati: ndyabaganisa Shekemu n'okwesiima kuhango, ngabe oruhanga rwa Sukosi omu bicweka. Giliyadi n'eyangye, na Manase nayo n'eyangye. Efurayimu n'enkofiira y'okundinda, Yuda n'enkoni yangye ey'obukama. Mowabu n'ekinaabiro kyangye, Edomu niho naga enkiito yangye, Filisitiya niho nterera akaari k'okusingura. Noha orindeeta omu rurembo rw'amaani, kandi olimpisya Edomu Noha. Ayi Ruhanga, toratwangire ebi biro tokihurira na ngabo zaitu. Ayi Ruhanga, otuhe emikono turwanise abazigu biitu, ahakuba okuhwera kw'abantu tikwine mugasho. Ahabw'amaani ga Ruhanga turyarwana amashiija, ahakuba niwe aribatiirira abazigu biitu.